Ti Masakbayan. Kinapaidam. Papanan nga tadagita agasawa. Nakasuka damay. Apay adi mo damagan manang. Siyak manan timang damag. Saan ay, tasan damat at malyaw dito. Ngam nakasukat damay. Papananda nga ta. Maamwak tumutlaang manang. Ibaganan tumutlaang kanyak tinapananda intun sumangpet. Umay nakadipay ipadamag ken kano ada na pananda. Nagparamagmatay. Saan manang? No umay gumatang ditoy, damagak ngamen, iso nga ibagana mo't Ibagam tumamakanyak no napananda. Payakas ka lang na pukawan, anyat pampanunutam. Pudno nga tati imbaga ni Lete. Amapan ka no ija abroad ti anak ni Sanjaw. Sino ko mga anak na? Ni Peter at tricycle driver? Saan? Jay katurturpos na iti kulehyaw. Nalakaya ti mapan ija abroad, kat katurturpos na. Jay kanubos da iti hotel tinangirekomenda ken kwa na. Nay, nagasat nga rod no kasta. Ang pudno nga taday tadamag. Mga ano istorya lang tinadamag mau. Interesado ak amagam mo. Nupod na wano saan. Imbag ta nakita ka dito'y baraw. Ibaon ka man ang mga wit itila ko mi kani angkel mo asaba. Ada ija bangkag. Inarkiladak mo't anday. Mapan kami kano'y di kabanghibang apurok. Mangkita kayan iti sabali a pagawitan nyo, antay. Unay kita kinapaidam maun. Itantan mo pa'y dahi tarkilam Nasakit nga mintisikot ni Uncle Mau. Saan ang makaawait? At nagtulagan mi nga oras, antay. Iso apasensya kayon. Into na no may sangpat mo ti sabat ipapan mau di tarkilam. Di dakton arkilain no sana kang agtong paliti oras ang nagtulagan mi, antay. Iso apasensya kayon. Mapanakon. Napanlatan. Ay, sinalbag na dyan, Peter. Adan tulad ta masapol yung magkanya ka. Paidaman kayong tumay. Sino nga itinayab ang mangawit itinaisa ko asaba? Nakitak ni Peter, ngam pinaidaman nak. Napatpatag ti arkilana, ngam ti ipabunag kau kenkwana. Anya? Nuadan to masapul na kada tao. Saan mo to matapatgan? Lakit di Naglalaing dangay no patgam ida paidam damay. Kasano nga rudin dya ilakong kumasa ba? Dakmat nga rod maipasagad. Nasakita talaga tisikat ka. Uray siya, nasakit may tisikat ka. Diyak ambaw no payakas tuy matan tuy sikat ka. Kasano nga rudin dya ilako ta asaba? Sayang no awan mangbunag. Ay, pabasulik na dya, Peter. Paidam talaga. Nay, apay akas la masurun ka manang. Ada ka di parikaut. Masurunak iti kinapaidam na dya, Peter. Apay apaidam ako na manang. Kat no nasingpot mo't ni Peter. Kunak amapan na awiton ti saba. Ta saan ama kapasagad ni Kajaw. Ngam inununa na ti arkilana. Adamot gayam arkilana manang. Kasano nga rod nga'y apatgan na ka. Paidam kit di atay suti amawk. Rupat kwarta. Ay, kwarta talaga ti sapsapulon tayo manang. Iso siguro nga inununa na. Ta siyempre, agbayad ti mga arkilakan kwa na. Subong at ti sinalbag apaidam. Nakapadgatan iti bagbaga ng arkilana. Oh, antay. Awan ka di pa'y tinangbunag iti bagbagayo asaba. Di mo ka di makita ang awan ti kargak. Tada pa'y lang ijabangkag ti saba. Inak nga rudin bunagan, antay. Naidanon kumatan ti arkilak. Kunak man no di mo kaya't ama panawitan. Kayat ko. Naira na lang nga da ng arkilakan niya. Kamapang kangarudin na. Wananti,
kababain nga mi, no saan ko atong palan titulagan mi nga oras iti nangarkila kanyak. Alang nga rod, inakbunagan ti sabayo. Nakapadan ti anak ta, iji ayan ti eroplano bakag. Saan ta arumbeng agliday lakay? Agkararagtakit di. Dawaten takin ni Apo asalwadan na akanayon ti anak ta. Dayta ti kanayon kung ikarkararag bakag. Ti panang salwad ni Apo kada tayo amay. Iramraman mo kadimaet nga idawdawatan ti panakasalwat ti kabagis mo. Ikarkararag ko. Sapay kuma, tamak ka amires iti kanamadi ti kababalin na. Kahit agbaliw kuman. Sapay kumaata tumalabday ta akid daw mo lakay. Kumaabagat. No kanayo napakitaan iti nasaya at ti tao amadi ti aramid na. Bareng agnakam kat agbaliw. Agudong ka kadidali. Aglugan ka na tama paantaan. Mapan ka ding, hawan pa'y pasaheros mo. Ang dadagasak di tadaya ading. Apag iso no lumugan ka. Dagasan tanti imawag dagasak di ta. Nagasat mo, tikabsat mo ang mapan agtrabaho ija abroad, mano. Bareng nasaya ti matumpungan na ija ading ko. Nukunada at ti boss, tinangirekomenda. Sigurado ang natalgad. Taadan trabaho na, apaman na makasangpat ijay. Day tamat ka no timbagada. Sapay kumaa. Ta iti daytoy nga oras ket nakadanon dan iti papananda si kakaradkad. Nag-flight ka din? Tanako nam, anakadanon da? Uy, nading ka. Mala, lumugan ka, taintan. Hello anak, kumusta ka dita? Mayat ka dimot laeng tinadanon nyo dita. Hay nasaya at mat nga rod no kasta. Agan anad ka akan ayon anak ko. Saan ka pa'y unay arumrumwar? Tama nga numaikawa ka iti klima dita. Sige nga rod anak ko. Bye! Imbag ta simmangpet kan lakay. Kaawawag ni Junior. Kay kumustan nga iti anak ta? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay. Nang rugida ka nun ang nagtrabaho. Nasaya at matngarod no kasta bakit? Pinatgan ni Apo ti dawat ta. Sapay manipod si mangpet ta nang itulod kan kwa na ijay airport. Kat sa anak unay anak katurturog nga agpampanunot. Ne, anya kumangay ti pampanunuta. Tapay adi ka nakaturog. Pampanunutek. No anya ti agururay kan kwa na agasat ijay napanan na. Jack ilibak bakit? Tauray siya kastamat ti adda iti panunot ko. Ang nakaginawa ak idi imawag lakay. Idi imbaga na anasaya at ti kasasaad na. Ay na, apay mata na ka na yun ti panagsakit ti sikat kao. Uray tsak ba nga raw. Agpada talaki di na kanayon agsakit ti sikat na. Pumipyamat kit di nagtumarak iti paraut-out. Agtumarak mamanga raw iti paraut-out. Barang maika mo ti sakit ti sikat ka. Gumatang kantaw iti aga sa paraut-out Manggulpi akto iti adaw. Tapno ada tumarenta. Nukas jay nga agot-ot ti sikat ta. Wine, tanangina mo't di ta istaur. Imbag jay ilay, tanalaklaka ba siyait. No makaparot dagiti pagparparutan ta iti manay. Taiyudong ka. Isaw ti igatang ka iti abastuta nga agas. Nadamag mo ka din anak kapanggaya man ni JR aka anak kam ijay London manang simang. London ko na. Kasano na mo ngay? Jay ilalabas da idi anak kita ta. Napandamot gayam intulod ni JR. Nalipatak lang nga imbagakan ka. Apay nga itala nga imbagam. Medyo nabayag mo basitan jay pan nakakita ta kadakwada. Wen nga road, nalipatak matan taman manu kamot ngaminan nga umay ditoy. Taaka na yun kamot ama panaglako iti apit yaw.
Manggulgulpiak nga may ni jay grocery. Iso sa anak una yan nga umay ditaw. Nanang, apay dagito yung nakakarton nga agas dito yung lamisaan. Dayta ti tumtumaran mi ka ni tatang Mau no agsakit ti sikat kan gurong may anak kaw. Ay na, ang maditi ka na yun nga agtumar iti para ut-ut. Tama kadadagal iti kidney, nanang. Kahit anusan mi kidain nga agot-ut dagiti sikat may. Agtumar kami atap no maikat tinasakit. Madi nga rod no ka na yun. Inaramid da nga rod nga aga sa para ut-ut. Apay kumaamadingay. Ay nananang, dumngag kayo iti bagak. Tapno saan amadangran ti kidney yo. Apay akasla masakit ka manang. Huwag nga raw. Diyak man mauatan ti mariknak. Uray nila kaay. Madi may tirik na na. Apay adi kayo mapanagpakita iti doktor. Ang mga noan nyamot daytan. Magtumar kami iti para ut-ut. No madilat ta, kadi mapang kami iti doktor. Madi kanuma ti kanayon nga agtumar iti para ut-ut. Tama kadadaal iti kidney. Pudno nga taday ta. Kasta matimbaga ni Brenda nga anak ko. Pudno manang. Isa may mayat kanon dagiti mulmula ang makaagas. Ison ti aramatan. Ngam dagiti agas ang magatang. Anyan day ta itsuram. Payakas ta day ta bagay. Ay, jak amaw. Maditirik nak. Maulaw kan jak may ladawan tiriknak. Kasla masabsabidungan nak iti panagiriknak. Ha? Kasano ang masabsabidungan ako nam? Jak nga rod amaw. Kachaw! Nanano ka? Ay, agsalungay ngay kamatan! Ay na, tulugan na ka di abarok. Marigatan di Uncle Mau. Ipanta ko may di ospital. Imbalmatan. Kan marigatan ka no nga umangas. Ne, agan ano nga ni Uncle Ante? Guri-guri ni Rabi eh. Itakit ang pigpigirgirmatan. Kan marigatan. Diyak amaw no anya ti Rabi idag. Takas lang na bartag. Nabartak. Saan ka di nga iminom iti arak, Ante? Saan mat kag barbartak ni Uncle Mau? Ipanta ko man di ospital ni Uncle Mau. Hawan, Ante. Lumugan ka nga rodan iti tricycle. Tamapanta ni Jebalayaw tayo talaan ni Uncle. Anyati ko na ti Doktor Ante. Eksaminin na pa ikano ti dara na. Tapno maamuan da no anya ti sakit na. Imbalmat ngagpay so ti bagi ni Uncle. Kasla saan pa mabigbig. Imo na nga imbaga na nasakit ti barukong na. Idi kwan, alo si Isan kat sana na makaid na. Imbaglakit din na. Tanda to iman manehom at tricycle ang nagiluganan takin kwa na. Ala, dito'y kayo pengarod ospital, Ante. Inakpayag pasada. Kan ibagak kadananang. To may da kayo bisitahin dito'y ospital. Anya dyan nadamag ko. Nga inpan mo kano ni Manong Kadyo ija ospital anak ko. Huwag nanang, imbal ti bagbagi na. Kan kasla kano na bartak ti panagriknana. Kahit anya nga iti ko na ti doktor. Iksaminin da kano pa'y ti dara na. Tapno may bagada, no apay akas di ti kasasaad na. Tamapan kami man kinitatang mo ija ospital. In kayo nanang, nadoktalan sigurong ti doktor, no apay akas di ti kasasaad ni Uncle. Anya timbaga ti doktor asakit na manang. Hada ka no diferensya ti kidney na. Di na masagat ti rugit. Iso ang narugit ti dara na. Iso akasla agam magaw. Ayan na ngay ita manang. Impanday jay dialysis room. Tama dialysis ka naw. Tapno madalusan ti dara na. Nukasta, agbalin ni Manong a dialysis patient. Kastamat ti ko na ti doktor. Ay,
Agpay sugayam ti kuna ni Brenda makadadaal iti kidney ti agas a para ut-out. No kanayaw ti panagtumar. Kasta ka de. Ay sus, delikado nga rod ano kanayunan ti agtumar iti para ut-ut. Ay, sapay la kumaata malasatan ni Manong ti sakit na. Kasta ti kuna ti doktor. Agpay sugayam ti kuna ni Brenda. Aba kadadaal iti kidney ti agas a para ut-ut no kanayaw. Kasta ka de. Delikado nga rod ano kanayunan ti agtumar iti para ut-ut. Ay, sapay la kumaata malasatan ni Manong Manang. No kuna ti doktor a dialysis patient. Di pa'y kanayaw na madialysis. Kapilitan ano kasta ti kuna ti doktor. Madi kanong amin no madadaal ti kidney. No apay mo ta nagbasit ti kidney. Ngam apiktaran na ti si bubukal abagay. No iso ti madadaal. Isu kanong amin ti mangsagat iti rugit iti dara. Katrumuar babaan iti isbo. Adu ti pakausaran ti kidney. Oray basit ako na Manang. Kumusta nga iti ulitag mo, Peter? Apaman na naitulod ko iday di ospital. Pimanawak. Eksaminin da kanupay ti dara na. Napansamot ni nanang mo iti ospital, baro? Hawan na. Napanamot kinita ni Uncle. Mabalin yung to adamagan kan kwa na. Noan niya tinadoktalan ti doktora sakit na. Apay, nakaro ka di tinakita makasasaad na. Hawan na. Imbal nga ron ti bagina. Jak nga rod mabigbig idimpan mi di ospital. Ay, delikado nga rod, ano kasta? Anya ka di tinapasamak, Nanang. Anya ti kuna ti doktor. Nadadaal ka nung araw ti kidney ni tatangmaw. Dialysis patient ka naon. Kuna kunkat. Ibagbagak ngamin ang makadadaal iti kidney ti kanayon nyo at tumaran. Sapay pati siya kamadmad imatan ti bagay. Kasla maululawak mo't malaminak pay. Kasano itaday to yan? In kayo mat agpa-check up iti doktor. Agpa-check up kayo. Tabantayak ni tatang. Nakaturog man ni tatang mau. Kaduan nak ta maululawak pay. Simmangpat kayo, matnana. Kumusta ni Tata Kadyo? May san a dialysis patient balasang ko. Narigat day ta dialysis patient, nana. Rumwar ti dara, kat magna iti makina, amang sagat iti dara, sagsublimanan iti akin bagay. Isukan umot ti remedyo. Tapno madalosan ti dara ti dialysis patient. Ay, anyan tinagbambanagan ni Tata Kadyo? Saan siguro na makatrabaho itinadagsan, nana? Wan nga rod balasang ko. Di nan maaramid ti sigod at trabaho na. Anya ka diti ko na ti doktor nakaong. Uray gayam da kayo, nanang. Nadadaal matikid niyo. No saan amaala iti agas? Agdialysis kayo, mat. Ay, oo na yan ay tinagbambanagan mi ka ni tatang iyaw. Nagrigat pa'y mat nga rod ti agdialysis. Takasapulan akanayon. Kayat ko asawan. Masapul ang mamindwa. Wano mamitlo iti makadomingo nga agdialysis kayo. Ay, nagrigatan nga iti kasta. Ay, takot ka na yun amapan iti ospitalan nga agpa-dialysis. No diyo kayat ti agpa-dialysis. Awanin nanang. Anya nga rod tinamnamhan nyo ang mapasamak kada kayo. Nagrigatan nga ay. Ay, susapo aya. Tatang, kumusta tirik nayo? Tanalpas ti dialysis yo. Nakaginawa ka na kao. Hawanin ti pan nakaululaw kao. Saan nakasla na sa bidungan ti riknak. Kasanukat narugit ti dara yo. Ay,
Adakid ni failure yu. Dinan kabailan asagatan ti rugit iti darayo. Kanayo na kadi nga umay agpa-dialysis. Amangan nudwa kayo kanina ng ama-dialysis. Anya? Dua kami kunam. Wan tatang. Imbagak ngamin asaan kayo akanayon nga agtumar iti para ut-ut. Ngam di kay matdimngag. Kan di kay samot ngamin umin-inom iti danom. Di ka kadi kumuyog kanyak lakay. Mapanak ija ospital. Dapay mo ti aramid agbagat. Intun maminsan tulangan ang mapanak. Alangarudan ta innakon. Innak pa idabalunan ta kaasi damot. Agyamanakan ka abagat. Tauray maditi ka babalin ti kabsat ko. Kahit imbilang mulat tayo da kabsat. Una, tawan na saya at nga itden nuguraam ida. Saan akayat ni Apo Diyos ti kasta? Kanakurang ti grasya ni Apo kan ka. No imutam ti pada tao. Wan lakay. Iso amapan ko idabalunan. Nay, papanam ka di mare. Adamot awit mo abag. Inak man balunan damanong kadyo ija ospital mare. Saan amasango ni Brenda ti agluto? Taadamat nga rod trabaho na. Himbag man, tauray sandaan na saya at kada kayo. Kastapay ti aramidem, mare. Narigat asumrek ti grasya iti tao ama di ti kababalin na mare. Iso siguro anaduruas ti panagbiagyo. Tamayat ti kababalin nyo. Saan met nga iti kasta? Ngumay maya tinasaya at iti pada a tao. Tapno asidag tayo met kin ni Apo Diyos. Sige maray, innakaon. Sige, mare. Nay, bilibak mat iti kinasingpet dagitoy. Mapan na pa'y balunan ti adda atraso na kadakwada. Anya ka di ti aramiden nyo, nanang. Nakanganga kayo mat di ti ruwar. Kasano? Ni ngamin mari aysa. Bilibak iti inaramid na. Ay, no siyak day jay. Saan ko siguro ang maaramid? Anya ti inaramid na, nanang. Namin ado a pinaidaman damanong kadyo kan manang simang. Ngam, mapan na kanulat ta idabalunan iti ospital. Ijay ka di ti papanan na, itay kinasaritam di tadalan, nanang. Wan nga rod. At dangamin imot na abag. Dinamag ko no papanan na. Mapan ka no mamalon iti ospital. Saan ka di akinasaya at apanagpusposo ti kasjay, nanang? Wan. Dahi tangarod ti pampanunutok, itay dinilaw na. Kasano day tuyan, nanang? Naibus ti urnong ko, ta pinagbalay tayo idi, nagpatakder tayo iti balay. Sa anak pa'y nagsweldo. Sa pa'y pribado mat nga rod to'y kwarto nga ayan tayo. Pinilik dito'y pribado. Tadwa kami ngamin kanitatang mo na admit dito'y ospital. No ijay ward, katagsina kami kanitatang mau. Kasano itaday tuyan? Sige, padasak ti umutang kadagiti katrabahwak. Barang adag pa utang. Jay mga basit nga urdong may. Kanayaraman a pinang patangdan kadagiti trabahador a nagtrabaho ija balay. Kasano pa itaday tuyan? No adamanen ipagatang da nga agas. Sapay nagninginamot dagiti agas nga ipagatang da. Hinagrigat gayam ti ma-ospital. Uray kumabait no saan kami anagiddan kentatang mo. Ay, mabisinak paikit din. Tajakmet nangan itay. Isumot lang nga awanan ni manong kadyo ditoy. Ta inyalis da kanumag gayam di ta pribado a kwarto. Apay ngay, tadwada kanumatan kinimanang simang. Ay, darasag ti mapan iti imbagada nga ayanda. Adamanen ipagatang da nga agas. Kasano pa'y itan? Ingka pa'y mangiremedyo ako na bareng adda mautang mo anak.
Siguro, nurse mananday ta. Umay mangtad siguro iti reseta. Ay, adda manen gatangan nga agas. Yung kalukatan tiri daw. Sige, tatang. Ne, da kayo mat gayam, auntie. Imay kayo mat. Apayakas lanas daaw kabalasang ko. Dakas ka din no umayak. Ayun gayam. Apay nga itadwa kanumot tendamanong kanman ang anaadmig. Kung amin, auntie. Agpadada, anadadail ti kidnina. Ha? Ay, kasta ka de. Mala, mangantay hupay nga rod. At dain lutok an itib a manok. Napudot pa iti sabaw na. Adain nalayo abalon, auntie. Ay, agyaman na ka. Wen, balasang ko. Amok ngamin adi mo masangot ti agluto. Tanda ka nga rod trabaho. Mala, tauray siyak pa ilaang ti agbantay no pumanaw ka. Ibagbanta, imay kaipag. Dua kami kumanga umay kindi kabagis mo. Ngam adda ngamin aramitin na. Una na nga umay to kanumot dito, manang. Anya ka di ti aramiden ni Bayaw. Nakita na tinwang yu anak kaparnged. Iso anapan na inwayway. Kanjak amo jay kuna na nga obraan na manong. Imbaglakit day na tanakita na tinuang kaw. Isupay ti may sa pagdandanagak. Saan aday tanwang ti panunutin nyo, manong? Agpaimbag kayo kidi. Ni Sanyo ti makaamo itinwang nyo. Agyaman kami ti kinaimbagyo kada kami. Asino kumapay nga iti agtitinulong no saan ada tayong agkakaaruba. Kan agkakabagyan, manong. Kahit kumusta mat ni Bayaw? Agpadadamutin nga agasawa ang madayalisis lakay. Anya? Uray ni Manang Simang, madialysis. Wun lakay. Idi makadaano nakijay. Awa ni Manong Kadyo. Dinamag ko iti nurses station no nang ipanandakan kwa na. Kasano nga awan mat ako nam? Imalis da iti pribado a kwarto tapno may santi ayanda. Saan da nga agin na dayo? Hey, unayin ngay, tadwa daan na ospital. Uray kumamat nugagangay laang asakit. Saan mat? Dialysis patient dadwa. Dinamag na ka ni Manong Kadyo. Imbagak anapan mo inwayway tinwang na. May sapay gayam apagdandanagan na tinwang da. Nakitak matasimang pag ni Nana Aisa. Kasta ka de. Ni, imay ko maditoy ta nagdamagak no kumusta ni Manong Kadyo. No nalasatan na mutlaang hindi sakit na. Da kayo kidibot, Nanang. Naglaing kayo ang makimarites. Di mo ko naan asan ka nga interesado ang makaamumot iti kasasaad di tao. Ay, saan ko nga ilibak? Ngam saan ko mamot ani Nana Aisa at ipadpadaanan nyo? Kasano ko mga rod ngay ang maamwak ti baro adamag no saan ko apadaanan alaman. Imbag ta imay ka dito istormare. Kumusta ngay ni Manong Kadyo? Panipod na dialysis, sumaysaya at meten mare. Ngam tidakas na, pati ni Manang Simang, madialysis meten. Ha, apay, makaalis ka di day ta sakit, ta naakaran mo tibakit na? Saan ang makaalis? Ngam agpadadaan na addaan iti kasjay asakit. Gapu iti kanayon da pa nagtumar iti agas apara ut-ut. Nabayag da ka di ang nagtumtumar? Wen ka numare. Numakarik na da iti sakit ti tumang wen no sikat. Agtumar da adagos. Kan naglaing da nga uminom iti soft drinks. Sapay di da mangarod uminom iti danom. Ay, narigat gayam ti kasta. Delikado mo't gayam, mare. Wen amare.
Nang runa no saan nga inresita ti doktor ti agas atum tumarang. Kunaklakit day, no anya ti mapasama kiti nuang kaw. Inasikaso met gayam ni Bayaw Sanjaw. Uwan tatang. Anya tinarik nayo, iti imbaga ni Auntie Aisa nga inasikaso ni Uncle Tinwangyo, tatang. Nakarik na kiti panagbain. Saan tayo ngamin ang nasaya at kadakwada. Ngam nasaya at dalat ta kada tayo. Uwan nga ron, tatang. Ay, mabainak paikit din. Kaslaman nakita ti kinamad iti aramid kaw. Mare, adan samot si Mangpot a package yo. Nakita kat. Nagpauit manen ti anak ko, Maray. Di na maliwayan ti agpauit para kadagiti kakabsat na. Ay, nagsayaatan ngay. Ay, won, agturpo samot itaatawan di ading na. Wen, Maray. Imbaga ti anak ko nga alaan namot ijay apaman a makaturpos. Ay na, saan nga ruden amaliklikan ti ibabak nang yo, Mare? Unay kat ta ibabaknangan, Maray. Isuda ta isuda ti agsapsapol. Saan mo't ada kami? Ti kano baligi ti anak, baligi mo tinagan na. Saan nga rod amaliklikan at ibabak nang yumaray? Unay kat ta ibabaknangan, Maray. Isuda ta isuda ti agsapsapol. Saan mo't ada kami? Ti kano baligi ti anak kat baligi mo tinaganak. Pagyamanan mi ti apo ta tinartarabay na kami akan ayon, Maray. Ay aguray ka man. Mapan ka kadimanan iji ospital. Wen, Maray. Inakmanen abalunan ida. Amumot anangina ti magatang ijay syudad. Imbag dito'y ayan tayo, tadda madawat anateng. Adaman damagak, Mare. Awan ka di, tinadlaw mo kadamanang simang ken manong kadyo, idi ka nayon ka ijay ospital? Manipod ka nayo nak amapan ijay ospital. Nadlaw ko asaan dauna yun anatangig lakay. Saan ka de? Ano na yunam ti sumsumgad nga apoy? Kahit ad-adda arumobrob. Angam no kontraam iti nalam mi es, akas kumaiti danom, kahit masabsaban. Sabagay, maawatak ti kayat mo asawan. Nutuladen tayo ida anatangig. Ad-adda nga agbalin tayo amin anatangig. Ngam no agpakumbaba tayo latta. Dumtang ti panawan ang makaamiris da. Ken naas asidag kanukin ni apo tinapakumbaba ngem tinatangig. Tay kunada nga ruday na, ang maitang kayag to tinapakumbaba. Ang maitalmad to, tiagin nga ngataw. Sikapay laang timapan mamalon kada angkal mo iji ospital Tamapan kami pa iji pagadalan. Aggraduar ti kabsat mo. Tatang, naluto ka din ti ibalon ko? Madamapay laang ti luto ni nanang mo. Apaman ang makaluto. Mangantayaw. Ta pasyudad kami. Mapan kami di universidad ti kabsat mo. Agturpos gaya man ti kabsat ko Nagbiit saan ka di, tatang? Un nga raw anak. Idi madamapay nga agad-adal. Kasla nagbayag. Ano mi tataag turposan? Kasla nagbiit matayin. Sumarunon samat kini Junior nga agabrod. Ewan ka na Tahiring man ang ti pagtrab-trabahuan na hotel. Si kamit kita ti may diti ospital, Baraok. Wanang kail. Napan ngamin datatang kenanang iti pagadalan dading ko. Taggraduar ngamin ita. Agpaggraduar manen datatang mau. Wanang kail. Ita ti graduation na. Saan ka day ngagpadatin alada kini Junior akursaw? Wanang kail. Katapaman ang makaturpos, mapan matijay ayan ni Junior ita. Ay naghasat kayo.
Adda manen kabsat mo mapanidya abroad. Sapay kumaa, tagbaligi na, Uncle. Agduha-duha ka pa'y lakaday. Kat addan ijay ni Junior. Mabalin tayo kanun ti agawid. Ang dakkel mo't gayam ti bayadan tayo. Kasanungatan. Mabainak ang mangibaga kada Aisa. Taadon tintultulong da. Panipod ada tayo dito'y ospital. Patinduang kendingwain. Isuda ti mga asikasaw. Uray siya kat makonsensya akmat, nanang. Saan tayo idi nga imperpirit? Ngam tinulungan da tayo lata iti tiyempo ti pakarigatan tayo. Isuda tay makunaan na pudno akabagyan. Wen nga ruhad, nanang. Di da nagimula iti sakit tinakam. No saan ana pasamak ti kastoy? Saan ko anak ita ti kinaimbag da kas kabagyan? Ti parikot ita, kat ti pagbayad tayo. Saan tayo ang makaawid, no saan tayo ang makabayad? Mapan ka kadimanan iti ospital, bakay. Wen lakay, amangan no agawid da, tamanon nga aldaw da ijay. Mala, ingka nga rudan. Tainak mat kitaan ti dingwan da. Wen lakay, amangan no kasapulan da ti pagluganan da nga agawid. Dakelakit di ti gastos da ija ospital. Nurumwarda, akit awagan yun ni Peter tapno sukunan na ida. Wen lakay, awagak tulaangan ni Peter. Mala, inak nga rudan. Ala, mapankan. Di da ka di imbaga no kaano nga agawid kayo, manang. Ita ko maa. No mabayadan ti bill may ipag. Nagdakkel ti bill mi dito'y ospital. Napan ka di nagtrabaho ni Brenda. Naglib. Tama pa nagdiskitar iti pagbayad may ipag. Mano ka de, tainak mangirwar iti ipautang ko a pagbayad, Joe, manang. Pautangan na kami ipag. Una, ta saan da kayo mat apagawidin, no saan kayo ang makabayad, manang. Ay, awagam man nga rod ni Brenda ipag. Ibagam nga da ipautang mo. Hello, auntie. Si kakadida ito eh? Wen, kaanakan. Adda ka din na iremedium a pagbayad jo dito ospital. Awan nga rod, auntie. Nakautang ak ngaminan kadagiti katrabahwak, idi agkasapulan datatang kananang iti agas. Umay ka dito yan, tainak mangirwar iti ipautang ko kada kayo. Ha? Agpaiso, auntie? Adda ipautang mo? Wen, kaanakan. Ngam inak pa'y agwidro Agyaman ako nay, auntie. Nagsayaat kayo talaga. Si kakit di mat kaanakan. Asino kumapay nga iti agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agyaman akmanen unay, auntie. Hello, Nanang. Nakaawag kayo man. Umay mo sukunin da angkel mo dito ospital, taagawid da ita anak ko. Ita ka din, Nanang? Adak dito ili. Wen anak, nakabayad dan, ngam narigat no mapanda pay laang ijay terminal. Imbag no si kanti umay dito. Sige, Nanang. Umaya kon. Sige anak, urayon da ka Sige, Nanang. Bye. Da kayo matgaya man bayaw. Imayak tainyawag ni Peter at andani kayo kanon sumangpay. Agyaman kami ti dakkel at tulong yo, bayaw. Kahit kumusta mat ng tirik nayo. Sapay agpada kayo mat nga ron iti sakit. Mayat meten bayaw. Day talaang takanayon kami ang mapanagpadialysis. Hinday ta itatirigat na. Ang manyangay nga road, no isula ang ti remedyo tapno masalbar ti biyag. No anya ti imbaga ti doktor apagsayaatan, isumag ti aramidan. Anya pa'y nga ino di kasta, bayaw.
Tapno makabayad ta iti utang tayaw nga imbayad ta iti ospital. Isubli ta ti sular a ginaatang ta kada sadyaw lakay. Imbag ta sana ti ginatang ta tinang ipatakderan tayo ti balay. Wen sangag paisaw. Ison ti pagbayad tayo ti utang ta. Ay, day ta ti remedyo tapno makabayad ta. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta. Kat saan tamot na makatrabaho iti nadagsain. Kanayon ta pa yama pa nagpa-dialysis. Buwan ka raw. Gastos kan taktak da ito yan. Nagrigat ti kastoy kasasad ta. Kastoy gayam no madadahil ti kidney. Malading tanakman iti napasamak. Anyagay katadaditan. Aanaws ako nada. Intamanan itulod ti anak ta nga ag-flight. At damot kit din ni manong na amang sabat kan kwa na ija airport ti London. Hun matkit di abakay. Piya ti danag ko ita. Ngam ti danag ko iti damo ta nga intulod ni Junior. Wen tamo taan nataltal gadto ijay. Mayat mo ti trabaho da. Kan nasaya at kanumot ti busda. Ide kat saan ta nga amaw. Nuan nga ti agur-ure agasat kan kwa na ijay. At daamak ta ide. Ikararag talat ti salunat kan kinatalgedan to adwa sa jay lakay. Wen bakit? Pudno day ta anak kunam. Imres kamot manang. Itala ang amakita ka. Ta ita kamot laang umay dito istor. Ay, agwat-wat mamait. Takanayon latan na nakakulong da tao ija balay. Huwag nga rod madikanaw no awan pulos pa nagwat-wat ti bagay. Saan kami pa yung makatrabaho iti nadagsain? Imbag pa ikat ni Mari Aisa, tanapandamanan intulod ti anak dama pan iti abroad. Napandahin tulod ko nam. Naisan ko nga mo day ta Limabas da ngamin itay, iso adinamag ko manang. Awan ka di pa'y planom amapan iti abroad, Manong Peter? Awan ti kadwa datatang agtalon dito'y aading ko. Sana bali Kaipapawitan na kasiguro dagiti kakabsat mo, Manong. Wan matkit di Saan ko aparikot? Tairaman dak matapawitan no agpawit da. Nakasaysaya at atalaga dagiti kakabsat mo. Tas saan da apaidam? Day tamat ti pagyamyaman na kadakwada. Di dak papaidaman. Ti kano tao asaan anapaidam? Saan met apaidaman ti apo iti grasya? Adda ka di masapulyo manang, nakaumay kayo met. Kaya't may kumakid dawain, mabalain. Ket tilote ginatang mi kada kayo ti pagbayad mi iti utang may. Saan nyo ka din akasapulan tilote, bayaw? Ay kwa, jay matsigod alo ti ama sa kupak ti nagpatakderan may. Saan kami ngaminan na makabayad? No saan ajay sular ti pagbayad may ading kaw? Da kayo no kayat yung ay sublimi langan ti sobrana. Basbasit mat ti utang yo, ngam ti gatad ti daga. Adakada kayo no kayat iyaw ti agisublay. Ta aramaten may ngagpadialysis. Ala, isublimi ti surok na, manang. Made ti manggundawa iti pada a tao. Jayla ang utang yaw, ti bayadan yaw. Nay, ada kayo dito'y kalsada ante. Rumar kayo kadi. In kami man na nagpadialysis baraok. Mala, lumugan kayo nga rodan. Tay tulod kayo kanyangkal. Ay na, agyaman kami baraok. An-anusan da kami Unay kayo lakid din na yan, te. Awan sabsabali ka da tayo. Isong agtitinulong tayo. Imbag lakit din. Tanagsaya at kayo baraok. No sa bali lang nga tao, baybay anda kami. Nang rona no pinasaktan mi ida. Sana dahi tati panunutan nyo, ante. Mala, umay kayo nga rodan. Hintay ayaban niyang kal. Matanawak itaya nagpuskol ti bunga ti manggayo manang. Diyo ka di pa ipaburas.
Sa bagay, mabalin matkit di nga ipaburas. Kasaok man nga agpaiso timang buras. Nawadwad lakit di ti paglakwan nyo iti bunga ti manggayo. Taado ti bunga na. Imbag lang nga aramaten man ang agpadialysis. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpadialysis. Kunak numaminsan laeng. Saan mo't takanayon mo't gayam? Ay, nagrigat talaga. Iso nga ay wanan ti bagay. Imbag jay lumiklik iti sakit. Ngam ti agasan ti sakit. Ada ka di papanamita baraok. Inakagpasada, ante. Apay, in kayo ka di agpadialysis? Ay, saan baraok? No kumakayat maukat sikat ti mangipaburas ijay mangga. Tabi ngayon tayo ti bunga na. Anya ti kunayo, ante? Bingayan tayo ti bunga na. Uwain baraok. Saan ka na duruduray nakas iday? Ay, pasensya anak iti kinapaidam ko iday. Nalipatak day jayan, ante. Awan kanya akong day jay. Awan ti sakit tinakam ko. Madipod ita. Saan kun nga ipaidam ti bunga ti mangga? Naamiris ko adakas ti agpaidam. Tadumteng to ti aldaw. Akasapulan ti arayat ti karuba. Nagado tinaburas a bunga ti mangga. Manungay akaing dagita. Pagbingayan tayo ka na, kunan ni Auntie Simang. Puno ka dit imbagam. Bingayan tayo. Puno ka di manang. Ay, pudnaw ading kao. Rumba nga pagbibingayan tayo. Uray siyak timang bubues. Pakawanan da ko iti panaglablabas ko iti kalabas. Ay ket ipakali tayo mat nga rod nga ipalawa ken ipaunag tinbubon. Tapno bastante ti danom tayo, manang. Ay, ngam awam maitulong ko apagtangdan ading kao. Amom ti kasasaad kao. Ay naawan parekot manang ko. Oray siyak ti makaammo iti gastos. Basta aglilinangan tayo iti husto. Awan pinaidaman. Ay, husto ta imbaga maading ko. Agririnanod tayo. Taiso ti kayat ti apo.